Ama-challenges is just political polarization. Ukuthi khona kubandlululana ukhona enkulumane sibandlululana ngebhaji oligqokileyo ukuthi lo ngoyebandla leliyana lo ngoyebandla leliyana okudala ukuthi la xa kubuya okumele kube ngokwabantu besizwe seZimbabwe kubuya enchazelo ngolezinye izinkwa ezame zilophawu. Yabona isinkwa kumele sibe ngulobhele zangithi isinkwa kumele sibe nguproton impuphu kumele kube amandla kumele kube kuyini kodwa-ke kunzima nxa impuphu lezinkwa emhlanganweni okhali kube ngowabantu sesiba lophawu oluthize. So that is a challenge ukuthi enkulumane izinto eziningi zi-political kakhulu. So it causes lack of cohesion, ungasabi transparency, accountability kanye nokumela okuqotho. Kube khona futhi i-lack of employment, akula msebenzi bakithi. Ngesikhathi lezi ngiyake ngibone imihlangano eminingi kayibizwa ngesikhathi phakathi kweviki mhlawumbe abadala bangabo basemsebenzini kodwa zokuye babe sikhona sangamhlaba sibizite umsebenzi. So enkulumane abantu ababasebenzi yenza anything uyabona abasebenzi kuthele khona khona kwakusenzakalana kudala awuhambe esikolo ukuthi ufike ngikhaya uthola abadala ngabakho bayemsebenzini obhuthuke ngalo kodwa akunjalo. So ngolunjubesalo enkulumane and sikubona kakhulu ngama-vendors akhona nama-free markets akhona ukubana while we are doing our own livelihoods ways ukuthi khona siphile kodwa ngicabanga ukuthi kunzima for abantu. And then okunye silapho ekuyi-challenge enkulumane is inclusive development for everyone. Like I said, i-development ekhona uyabibona kwabanye abantu kodwa kithi sonke jikelele kunzima okudala ukuthi kube ne-challenge yokuthiwa yi-shared vision. Akula shared vision abanye abantu for enkulumane but sikubona kwezinye izizwe, for example eSouth Africa ukuthi sowethu uyabile-shared vision yayo impumalanga kune-vision yayo njalo njalo. So enkulumane siphila njengomphuzi edlebini. Ama-public toilets they are a challenge, ama-youth spaces they are a challenge, esilama-challenge ama-social services, the upkeep of abazali bethu, the elders, ama-widows, differently abled persons, ama-orphans, kanye nama-pensioner. These are the challenges that the people of Nkulumane are facing. I-social challenge kumagrupsona lawo. So ngicabanga ukuthi yizo impawu zembilaphi njalo yizo izilonda zakhona nemikhuhlane esilayo enkulumane yakho.